Sad kad smo se naučili kako ući u WordPress administraciju, želim objasniti jedan novi koncept koji se pojavio tek od WordPress 3 verzije, a to je ova WordPress traka. Znači, vidite gore da tu imate nekakvu WordPress traku. Ona vam služi da brzo možete napraviti nekakve zadatke u WordPressu. Znači, ako odemo u administraciju, primijetit ćemo da nam WordPress traka ovako izgleda. Ta traka nam isto izgleda i kad odemo na početnu stranicu. Znači, mi ovdje možemo otići u moj WordPress i kliknuti nadzorna ploča. Znači, ovaj ovdje dio WordPressa, kao što vidite tu i naslov, se zove nadzorna ploča. Znači, ako kliknemo ovdje WordPress, nadzorna ploča, automatski ćemo otići u administraciju. Ja ću se vratiti jedan korak. Nakon toga imate teme, widgeti, izbornici, pozadina, zaglavlje i tako dalje. Ovo su sve dijelovi WordPressa koje ćemo objasniti kasnije. Za sad se samo želimo pozabaviti ovom trakom. Šta nam ovo ovdje govori? Znači, ovo nam govori da imamo jedan dodatak za ažurirati, takozvani plugin. Ako budete koristili englesku verziju, zovu se pluginovi. Sa pluginovima ćemo se ponovo pozabaviti, ali samo vam za sad želim skrenuti pozornost. Znači, imamo za sad jedan plugin s kojega bi trebalo ažurirati. Kao što ćete vidjeti, to je super jednostavan postupak. Čak je dobro da imamo jedan koji ćemo ažurirati, tako da vam mogu pokazati kako ćete napraviti upgrade, odnosno ažuriranje plugina. Ova ovdje ikonica nam predstavlja broj komentara. Znači, pošto je WordPress počeo kao blogging platforma, svaki post kojeg vi postate na WordPress, znači imamo postove i stranice, svaki post može sadržavati komentare, odnosno znači vi napišete nekakav članak, kao što vidite dobar dan svijete, ima jedan komentar. Vi napišete nekakav članak i ljudi znači mogu komentirati taj članak. Reći dobre stvari o njemu, loše stvari o njemu, napisati nekakvo svoje saznanje oko članka i tako dalje. Znači ako kliknemo ovdje dobar dan svijete, vidjet ćemo članak u potpunosti i ovdje nam je napisan taj jedan komentar. Dan, ovo je komentar, za brisanje komentara samo se prijavi i tako dalje. Ok, znači, ali čim smo ušli u taj post, primijetite da nam se desila još jedna stvar. Dobili smo ovdje opciju uredi post. Znači mi kad uđemo u nekakav post, možemo kliknuti ovdje uredi post i automatski možemo ovaj tu tekst zamijeniti. Mi to sada nećemo raditi jer se bavimo samo ovom trakom, ali vidjet ćete kasnije kako se na jednostavan način u WordPressu može nekakav post promijeniti ili može dodati novi post, za što nam služi ova ovdje ikonica. Znači možemo dodati novi post, novu mediju, novu poveznicu, novu stranicu, novog korisnika i tako dalje. Zadnja opcija na ovoj traci, odnosno prva, su nekakve baš WordPressove informacije. Znači imamo o WordPressu, imamo link na wordpress.org, imamo link na dokumentaciju, imamo link na forume podrške, imamo link na povratne informacije. Znači to možete koristiti, ne morate, ovo ćete u biti najmanje od svih ovih ovdje gore opcija koristiti, zato što ćete sve informacije saznati na ovom DVD-u, naravno. E sad, događa se nekad i slučaj da možda ne želimo ovu traku. Znači, želimo traku da nam bude svakako u administraciji, dobro nam služi, tu super je. Ali nekad nam smeta malo, znači pregledavamo našu stranicu, nije nam ta traka baš nešto. Smeta nam da vidimo kako će izgledati znači stranica kad korisnik dođe na nju. Jer kad na ovu stranicu dođe netko ko nije administrator i nije prijavljen u WordPress sustav, on ju neće naravno vidjeti, jer kad bi mogao vidjeti, onda bi znači mogao dodavati nove postove i tako dalje, što nam nikako ne paše. Znači, nekad želimo mi jednostavno sebi ukloniti ovu traku, čisto da vidimo kako nam sajt, odnosno web stranica izgleda bez te trake. To ćemo vrlo jednostavno napraviti tako da odemo ovdje u Wozdra admin. Ovo sam čak i zaboravio sad objasniti. Znači, imamo još dve ikonice. Ovo su ikonice od trenutnog korisnika. Znači, vi ste sad korisnik admin i tu imate svoje nekakve linkove na uređivanje svog profila i na odjavu. Isto tako imate link za pretragu. Znači, ako kliknemo na njega, možete pretražiti sajt. Mi ćemo sada kliknuti ovdje. Možemo se odjaviti, što naravno nećemo raditi. Znači, to je još jedan od načina na koji možemo maknuti traku. Ajmo klikniti odjavi se ipak. Znači, ako ja sad tu kliknem odjavi se,
On će me vratiti automatski ovdje. Ja ću obrisati ovaj tu dio adrese i stisnut ću enter. I kao što vidite sada nemamo traku. Ali to baš nije dobro zato što se sad ponovo moramo tu prijaviti u WordPress. Ako sad bilo gdje kliknem na nadogradnje, on će mi reći opa majstore, nisi prijavljen u WordPress, moraš se prijaviti. Zato ćemo se mi sad ovdje fino prijaviti. On nas je odmah prebacio u ovo ažuriranje, otićemo tu na početnu. Sada kad refreshamo početnu stranicu, primijetit ćemo da se traka opet naravno pojavila. E sad, kako da isključimo tu traku, a da ostanemo uključeni u sustav? Znači da ostanemo prijavljeni, da ne moramo to ponovo raditi. Pa vrlo jednostavno. Odemo ovdje, kliknemo uredi moj profil i ovdje kaže prikaži alatnu traku prilikom pregledavanja web stranice. Ako kliknemo na to jedanput, spustimo se dole, stisnemo ažuriraj profil. Posjeti web stranicu, znači moj WordPress, posjeti web stranicu, kliknemo na to. Mi se nalazimo sad na toj stranici, kao što vidite prijavljeni smo, možemo otići u nadogradnje bilo gdje, sustava nas neće odjaviti, ali isto tako možemo pregledati našu stranicu bez te trake. Ja više volim da mi je traka uključena, tako da ću ja sad ponovo uključiti, znači opet odem u uredi moj profil. I kliknemo prikaži alatnu traku prilikom pregledavanja web stranice. Kliknemo na to jedanput i stisnemo ažuriraj profil. To bi bilo to što se tiče alatne trake. Kao što vidite, alatna traka nam ubrzava sam rad sa WordPressom. Znači na puno brži način možemo s njim sada raditi.